I'd like to share with you the message entitled Rebuilding Our Intercessory Prayer Ministry. IPM, Intercessory Prayer Ministry. Okay? That intercessory prayer ministry is a very important ministry. Now, do you believe that more prayer, more power? Umati kayo mo lang kakabsat? Yes. Less prayer, less power. No prayer, no power. So ti sekreto, itinabileg, ken nainbalegyan nga panagbiag, ken panagserbi ti Apo, ket kararag. Prayer is our strength. Isot bagnus tayo. Isot igam tayo kakabsat iti panagbiag, ken ti panagserbi tayo iti Apo. So, i-introduce ko kada kayo kakabsat, numan pa I believe many of you, sino kada kayo ti at the prayer list na, uno prayer diary. Tayag naman ti ima na? Awang prayer list yo? Okay, there are some, duma nga nagitayag. Dating a message kakabsat, ti goal ken prayer ko nga mangi-share kada kayo is that you are going to develop a prayer intercessory life. Uno prayer diary, prayer list. Oo. Kaputa January, kat may sa kumadagiti dapat iset tayo kakabsat nga aramiden tayo itangatawen, kat iso dito prayer diary. I know all of you are busy people. Busy kayo kadagiti trabaho and a lot things more. But we should not be too busy that we don't have time to pray for each other. Now, before I go kadagiti points tayo, what is intercessory prayer? Let me first define. Intercessory prayer is praying in behalf of others. Intercessory prayer is praying in behalf of others. So, for the sake, okay, of others, tulungan tayo ida, babaan iti kararag. Others may have needs, problems, goals, works, and many things more. So we help each other by praying for one another. Now, dinggan nyo kakabsat, ni Apo Diyos tinangi bilin kada tayo, deti intercessory prayer kakabsat. God has commanded us to pray for one another. Kaya't nangasawen, imbilin ni Apo Diyos kakabsat that we pray for one another. Kaya't nangasawen, big sabihin, God's way to bless each and every one of us is through praying for one another. Now, agpatingkat kabailan titong galmaysa. Yes? Mabaling nga the talents tayo, at da iti saririt tayo. Ngem no awan iti blessing iti Apo, awan iti maaramidan tayo, nga nainbalegyan. Dete ka na nga ibagbaga ni Pastor June. Nothing can be accomplished of eternal value if not because of a result of prayer. Daka mo na alak di gijay exact words na kakabsat. Ngem, let me repeat. Nothing of permanent and eternal value. Dijay. I-type mo. Nothing of permanent and eternal value can ever be accomplished if not as a result of prayer. Let that sink into you for a while. Okay? Alaykabin mo. Nothing of permanent and eternal value can ever be accomplished if not as a result of prayer. Kaya't kung i-stress ka, da kayo kakabsat, the importance iti prayer. Deta. Anak na sa deta, awan ti magapuanan tayo, nga permanente iti maging result na, nga da kay papanan na kakabsat iti eternal, nuhaan nga gapu, babaan iti resulta iti panangikarkararag tayo. Example,
Deti church planting ministry mi itaki ni Pastor June. Of course, amin tayo involved kada ito eh. Ket awan ti magudilan mi nga permanent, han nga agbalin nga nabunga, nuhaan nga babaen, iti panangikararag tayo amin kakabsat. Of course, Pastor June and I, we have the determination to work, to labor, to win souls, to talk to people. We have the passion. Ngem ni Apo Diyos laeng kakabsat, ti makaited, itinabunga, ken nainbalegyan nga trabaho. Do you understand that? Ma-realize you, DJ kakabsat? So that is how important prayer is. Diligence is very important. Hard work, nandyan yan. Pero, kaya ti Apo kakabsat, nga agkararag tayo, agkikinararag tayo, because that is God's way to bless our efforts. Ibig sabihin, uray nagagat kami, no nakurang dagiti karkararag tayo kakabsat, han nga agbalin nga nabunga. So, ipagpakita na detoy that we are interdependent upon each other. We are interdependent. Di kahit nangasawan, I need your prayer, you need my prayer. Hello? Kasapulan nyo ti panangikararag ko kakabsat nga kas pastor. Kasapulan mimet iti panangikararag yo. Kat no hantayo nga ikaso dayti nga banag kakabsat, anat ekspektaren tayo nga nabunga kan nain balegyan nga panagbiag ken panagministry. Kat, we just thank the Lord. Iso nga, di kito'y makita yung nga bunga ti ministry ita. Number 1, gaputi kinagagat. Number 2, gaputi kararag tayo kakabsat. Prayers. So I want you to realize that, tapno niti kasta, amin tayo kuma, kat ag-sign up, unog sign in kakabsat, to become intercessors. Ikaso tayo nga aramiden dating nga banag. Okay? Now, if we are to advance the work of God, we must stop the intercessory prayer ministry. I was reading a book written by John Maxwell, a reputable speaker to many leadership seminars. Perhaps you know him and you have one of his books. Ket adati libro na kakabsat nga ti paulo na prayer partnership. Prayer partnership. And he wrote that book not as a secular speaker but as a pastor. Kuna jay, nagpastor iso na ti Skyline Church. Ket idi mangrugi iso na di church, no jak magkamali kakabsat, 200 sa laeng iti members da. Ngem, siyempre, gaputa iso na kakabsat ket kwa, nalaing manager at kitam la digi librunan kakabsat ket makitam ti skill na ken abilidad na. So he is a very excellent, good manager and good working relation with people. But you know what he did? Tinaramid na kano kakabsat, idi agrugi iso na nga mang pastor day church, he organized a prayer network. Nang-organize kanod prayer network. He believed nga digijay efforts nga aramiden na, ken plano nga isayangkat na, no awan ti prayer nga mang lawlaw kakabsat, awan magudilan na nga nabunga. So, though he is an excellent manager, he is a very skillful leader, he organized a prayer network. Because you know what happened? In a couple of months kakabsat, the 200-member congregation became a 2,000 strong congregation. Dayjay kunanak at saan lang nga bunga iti kinalaing nga panag-organisar ti church uno pa nang idaulo. Ngem gapu dayjay inorganize ko nga prayer network. Makita yung kakabsat? So, itap kayo as pastor, i-involve, i-engage kayo amin kakabsat. Hang kayo man nga makatulong ka digiti physical works tay ditoy building project. I know in your heart, you wish adda kay kumamot nga makipaggalgalo tilan landok. Makipagmerienda. Yeah? I know in your heart,
you wish nga makasurot kayo kadigijay ubrami di apari. Ngem deto ilatan kakabsat ti dapat nga may isa nga maawatan nyo. Malaksid iti partnership tayo on the area of finances. Kakabsat, masapol nga pasneken nyo, ipasnek yo, ikasuyot panangikararag in behalf, intercede for us. Intercede for our endeavors. Intercede for our church planting. Because amok kakabsat nga uray ni Satanas, ado dagiti plano na nga mangdadael, mang-discourage, when numang pasardeng dagiti nga trabaho, ngem no nabilag dagiti kararag tayo kakabsat, nabalegi tayo ken nabunga tayo kadagiti nga panggep tayo. Amen. So, are you willing to be a part of the intercessory prayer ministry, IPM, Intercessory Prayer Ministry? Amen ba? Amen. Amen? Ikato yung imayaw. I'm willing to be a part of the intercessory prayer ministry of the HBBC. Okay. Now, going back DJ libro nga kunak itay nga prayer partnership, na isurat ijay ni John Maxwell kunana, may panggap ka DJ ministry ni Charles Spurgeon. Ni Charles Spurgeon, during his time in the 1800s, ijay England kakabsat, kat in-establish na dito yung Metropolitan Baptist Tabernacle. Charles Spurgeon is a Baptist preacher. And during his time, he was known to be the Prince of Preachers. No Prince of Preachers kunam kakabsat, kaslang kumano presidente, kasla Ferdinand Marcos, Tiger of Asia. Kasla Lee Kuan Yew, Tiger of Asia. Big sabihin, naingal kakabsat, nabunga, nalaing, nasaririt. Kas dyan ni Charles Spurgeon. Adut preachers, adut pastors, pero siya ang hinahangaan ng lahat ng mga pastor. He built the Metropolitan Tabernacle, 10,000 ko na during that time, kasi I think there were some changes being made over time. But, you know, he has preached, not only the tabernacle, but he has been preaching to thousands of people every Sunday. Kung nadangarod kakabsat nga digijay kanupay, there was a time nga digijay mapan makiservice, gatangan dat tugaw da. Reservation kakabsat, ag-reserve ka. Gapot ka adu ti mapan makigimong. So, although he was a reputable preacher, adumot digitay critics, adu digitay mga attacking kwa na kakabsat. But one day, there was a pastor who visited him. And that nga pastor, he was so amazed. Kat kuna na, Charles, kunana nga kasta, Pastor Charles, what is your secret to your successful ministry? Anat sikretom ti successful a ministry? So kunana, come with me. Kat inpan nakakabsat iti may nga section, di kapilya. Kat impakita na ti may nga room kakabsat where there are dozens of Christians praying. Kat digijay nga karkararag kakabsat, 24 hours nga karkararag digijay. Hanga digijay, but shifting. Kat kunana, this is the secret of my powerful ministry. There are Christians who pray for me and who pray for my ministry. Kitahan nyo kakabsat? You know, not by might, kunana the Bible, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Amen. Not us. Importante di commitment mi, importante di dedication mi nga mangidaulo dagiti ministry tayo. Importante di commitment mi ken wisdom mi kakabsat. But without the blessing of the Lord, our ministry will not grow. And our lives will never be blessed. So, I want you to realize that the secret to a powerful life and ministry is prayer. So nga, more prayer, more power. Kat nagbayatan kakabsat, no amin tayo, maawatan nyo daytoy nga ibagbagak nga programa kat makikaysa kayo kakabsat nga makipagkararag. No, it will not take you whole day to be praying for us. It will not take you even 2 hours. In fact, no agsaksakay ka, yan tabas, if you go to work, kat nagbabas kayo kakabsat, if you have your cellphone,
No awan ta notebook mo, the cellphone mo, if that's what's comfortable for you. Ipabil mo day names. While you are there, imbes nga Facebook ka, why not pray? Kat ikararag mo digijay, nga tattao kakabsat. Digiti i-mention ko ita, 7 persons you must intercede. 7 persons you must pray. Okay? Now, number 1 kakabsat, 7. Who to pray for? Sino digiti dapat nga intercede tayo? Number 1, pastors or servants of God. The pastors or the servants of God. Ikararag tayo, dagiti adipen iti Apo. Amen? Sino kada kayo ti mangikarkararag? Kada kami nga papastor, itayag nat imana. Amen. Oh, I hope every one of you is praying for us pastors. That's the least you can do, brethren. That's the least you can do. No kung nagkaisot list, isot kabasita na mabalin nyo nga maitulong. Hangko ibaga nga basit, great di pa nangikararag yung kakabsat. But there are other ways that you could be of help to us. But if you could not be of help in those ways, at least, you must be praying for us. Ikarkararag da kami nga papastor. In Ephesians chapter 6, verses 19 to 20, kastidi ko na ni Apostle Paul, the previous verse, he was telling the Christians to pray. Kat kuna nakadigiti brethren ti Ephesus, he said, and for me, ikararag that utterance, write the word utterance in your notebooks. No ikararag da kami, anat ikararag yo? Most of the time, we would pray, Lord, ikam ni Pastor, salun at kirid pigsa. Yes. But you know, being pastors, we need help, but with our work, ti kasapulan mi pa'y kakabsat, utterance. Utterance is the ability to speak. Dahil ti ka na sa unti utterance. Nga the ability mi nga mangilawlawag, ken mangi-explikar, mangilawlawag, iti sao iti Apo. That I may open my mouth boldly. Write the word boldness. So when you pray for us, ti kararag mo, ikam ni pastor ti utterance. Kasla kung maita kakabsat, nakatune in kayo, iti kumasakbay nga ng rugit gimong, in kararagdak kuma. Kat kumating kararag mo kunam, Lord, give my pastor divine utterance. Help him to say the words that you want me to hear. Kasi, deti pa nag-preach ko ita, ti Apo makisasao kada kayo kakabsat. Amen. I am just a mouthpiece of God. An instrument nga mangi-convey kada kayo, di kayat ti Apo nga mga ganyo. Nga di kayat yung nga dinggan ti kayat ti Apo nga i-preach. No, di kayat ti Apo nga mga ganyo. So, ag-pray kagad ko nam, Lord, give my pastor divine utterance so that he can preach to us and say the words that we need to hear from you. Deta kakabsat. And boldness, anat boldness, nga saan nga agamak, hanakabuteng ti tao. No diket, ibaga na lata jay kinapudno, uray ti tao ket masaktan. Uray ti tao makagura. Uno ti tao hana makawawat ket sabalit pa nang interpret na kakabsat, dagiti maibagbaga, Apo, ikam ni pastor ti boldness nga mangibaga. Amen. Kasi, amuyo kakabsat, spiritual battle deti ko ame, kat deti panangiwan mi ti sa uti Apo, kan panangi-advance mi, ti panangi kasabat ti sa uti Apo kakabsat, adu nga tattao, Katoliko, iglesia, saksi, aming nga tao, ada relihiyon na, ada pamati na, ada bukod na nga pilosopya ti panagbiag, ket ti kaadami kakabsat, mangibaga ti kinapudno, tapno digiti nga tattao malawlawagan, ket di dagturong ti panakadusa, wenno panakadadael ti panagbiag. We are here to preach the whole counsel of God, the truth and the righteousness of God, so that people will be saved from hell and will be saved from all the miseries and troubles of life. But there are times that when we preach the truth, people misinterpret. Kasi di tao, no, duma sa balit pa nagpampanunot na, sa balit pa nagawawat na gagabsat. Isong ako ng Apo, kas day gayam iti extent ti trabaho ni pastor. Nga deti pa nangiwanwan na ti saom, dagiti tattao nga,
tulungan na kuma. Babaan ti panangilintag na ti biyag na. DJ tupay tao nga tulungan nagagbalin tupay nga dakas iso na. Isn't it? Hello? Da kami nga pastor, isuro mi ti sa uti apo. Ti tao kakabsat, no daddo man nailit ti pa nagpampanunot na, kat i-explikar mo, si katagbalin na dakas, agbaladag paiging ka. Kasi sa bali pa nagawawat na. But still, we need the boldness to speak the truth because the truth hurts, but it helps. Amen. Mabaling nga ti kinapudno, makapasakit, ngam isut pudno nga makatulong ti tao. Isut dapat nga maamuan ti tao. Isut dapat nga mangegan iti tao. Kat no di kami agsao kakabsat, sino nga ti mangibagat kinapudno? E di puro linulukulat at mga gantayo nga tattaon. Puro na inlubungan, puro killo, puro sinasatanas latan kakabsat ti mga gantayo nga tattaon. Nang runa kadakay nga members ti HBBC. So adda kami ditoy nga mangibagat ti pudno tapnon ti kasta kakabsat maamuan nyo ti kinapudno mailintag dagiti biag tayo ag biag ti nga makay ayo ti apo ket ti apo bendisyonan na tayo nga di main sa saan. Amen. So that's our work. Kasta trabaho mi nga pastor kakabsat. Just try to imagine ha. Oh, no awan pastor nga mangibagbaga king kati sa uti apo awan mangiwanwan ti pamatim anat pagturungam. Think about it. Pagturungan ti pamilya, pagturungan ti biyag mo. Kasano ka nga Kristiyano kakabsat. No unbeliever ka, awang problema. Because unbeliever ka eh. Pero no Kristiyano ka, kasanot pa nagpagturungan mga Kristiyano, no awang pastor, nga mangikasabaking ka, iti sa uti apo nga mangilintag ta biyag mo. Think about that for a while. Amen? Iso nga, you need to intercede for the pastor. Hanang angaw kakabsat. Okay? So nga no, umayti gimong ko nam Lord, gimong kami manen ni Pastor adain sagana na nga mensahe, kat mabalin nga DJ message nga i-preach na kada kami, im-preach na't bakara, ngem ikam ti aterans, ta urehan na amot kasasaad mi ditoy, may balikas na digiti sarita, nga maitutup kada kami, kada iti kasasaad mi diti Hawaii. Amen. Kasi amuyo, diti im-preach ko di kalman dito'y kakabsat. But there are times nga ure im-preach ko di kalman, i-preach ko kada kayo, at dada digiti maibalikas ko, ngahang ko na ibalikas iti kalman, because kayat ti apo, nga maibaga kada kayo di gijay. Amen. Oh. Iso nga dati tamin dagat uri nagaten da di kalman, nanggagdadeti nga preachingan, nagaten damanitan. Amen? Amen. Because amuna kakabsat, sa balit, ete panakayablat na di kalman, sa balit panakaluto na ita. See that? Now, 2 Thessalonians 3:1. 2 Thessalonians 3:1. Okay? Anak ko na natin Biblia. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course. Well, pag-pray da kami kakabsat, already safety me. I want you to know, every time nga dadigite great nga isa-isayang katmi nga papastor at dadalat ta mapaspasamag kakabsat. Di barangay 7, ada nangyari, pati di apari, kakabsat, adamot iti challenge, karit nga napasamak. Ditoy, adamot iti pasamak, kakabsat. Ngem kada kami nga papastor, nasanay kami nga amumilatan. Basta adda kayat ti apo, nga dakkel nga maaramid, agtrabaho mo't ni Satanas. But we need your prayers. Amen. Pastors are charged of God to care for His flock. Deta trabaho mi. Mangiwanwan kada kayo kakabsat. Oh. Isu nga dapat ko na apo kastagayam ti trabaho ni pastor, iwanwan na kami. Tulungan na kam nga rod apo nga addaan kam ti puso nga paidalan iti panangidaulo na kada kami. Adot membro nga nasweng. No iturong mo kakabsate ko na kung sa bali pa nagaw-awat na. Dete concern mo, kung take care mo, han na maawatan sa bali ti panangipapan na kakabsat. But that's our duty to care for the flock, to guide you, and to direct the church ministry. Maipataray, di gito'y programa, no ministry ko nam nga minangkat, deto'y programa ti church tayo. Kat like deto'y building program. Eket, kas makita yu, di giti pictures, han nga ang angaw ti mangipataray, deto'y nga programa kakabsat. Deti church planting. Padasan nyo, deti trabaho ti church planting no nalaka.
nagrigat iti mapan agwin. Makita yun to no damdama di may isang point ko ijay. But, dito iti trabaho ti pastor, tapno mo yung ikararag. He is charged of God to care for the flock. To make sure nga di kayo agkutong. To make sure nga hang kayo nga, anat na ganan, maiwawa. Oo. Maiwawa, gapo ka digiti ado nga sulisog. Gapo iti personal nga, deti carnal nature tayo. They are the frontliners of the work of God. We are to pray for them, not pray on them. Deta. Amen. Masapuli kararag mo ti pastor. Kat saan mo nga, alun-unan ti pastor. Deta ti PREY, alun-unan. Agasam kakabsat. Hangka kumagbali na miyembro nga predator, alun-unam ti pastor. Hello? Okay? No di kat sika kat sheep. May isa karnero nga sumurot, ti panangi daulo. Oh. Kakunada, no kagat, apay, dapat nga mga iyuman mo kun pastor. Kat una kakabsat, tapnon ti kasta, kat maitid namat DJ advice, counsel. Deta pa iti may isa nga duty mga pastor, to provide to you advice and counsel. Hello? Tapnon ti kasta, dagiti plano tayo kakabsat, hala nga inkarkararag tayo. Adang amin, di kita members na dumagat pastor, dahil ti desisyon ko inkarkararag kung kunana. Akat kadagam nga pastor, uray makita mi nga na nasayaat, inkarkararag kung kunana, kat anawad, maibagam ko inkararag, nakanumutan. Ngam di naman la, dinengag jay counsel, dahil may sa problema at membro na duma. Inkararag kung pastor, dahil ti planok, akat i-update mo ta pastor, ibagam, pastor, this is my plan, anat makunayo. Because, hamo ka di kayat nga kaduam ti pastor nga mangikarkararag, deta pa nagplan-planom. So pray for them, not pray on them. Alante umadayo jayan. Number 2, pray for government authorities. Okay? Government authorities. Oh. Dita mayor yu dita, ikararag yu. Tapno, digiti desisyon na kakabsat kat haan nga paka dadailan ti kaadwan. No di kat pagsayaatan kumati kaadwan. Oh, pray for your president. Oo. Ket, siyempre, adot reklamo tayo kakabsat, napimpindas nga, imbes nga, reklamo ka ta Facebook, di pala, ibagam ti apo. Anat purpose mo nga mangibagbaga ta Facebook? Anat purpose mo nga mangipopost pala, di kita, kung di Facebook, nuhan na kan tumot lang mabasa ni President. O, di kararag mula ti apon. Amen. Di ba? Dita nga minti may isang ako ti Pilipino ka. No emotional, mapanaipan yan ta Facebook. Anat purpose mo? Di ba? Oh, 1 Timothy chapter 2, 1 to 3. 1 Timothy chapter 2, 1 to 3. Anak ko na ta Bible. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings. So, uri unbeliever, dagiti mangidadaulo ka datayo, ikararag ta ida. Bakit? That we may lead a quiet and peaceable life. Nakita yung kabsat, urnos, talinaay, number 2, in all godliness, saptap nun saan nga maapektaran daytoy panagbiag tayo nga na Diyosan. Kasi kakabsat, listen, whether you like it or not, daytoy administration ti gobyerno tayo, wano di kita pagubraan nyo, whatever they say, whatever they execute, your Christian life will be affected. Oh, iso nga no, go-work ako ng apo, ikararag ko deti, boss, me, kang kanayon ko mga maawatan na deti, day off ko nga Sunday, kasi para king ka deti apo. Kararag mo deta kakabsat, that we may lead a quiet and peaceable life, kat maisayang kat mo ti godly desire mo, because makika-operar day jay, boss mo. Engem no, di na makika-operar kakabsat, kasano nga maipulpil mo jay godly desire mo nga rod. Karkararag yung matla, di kita boss yo? Oh, ikararag yung ida. Nga ko nam apo, to the extent nga makita nakakumatibiyag ko, kat masave ko man ni boss ko.
Kadwak kumamo ta makigimong apo. O, di ba? Ngam no Amerikano kakabsat agad ibagayo no katap no aging glisak mo't basit no agpritsak no agatenda. Amen. Oh. Amen. Di yung kayat nga makadway, di kita boss yung agsum. Amen ba? O unay nga tan kakabsat. No di boss mo kaduam nga agjoin ti Zoom. Bagayo tag Ingles kakabsat irwar ko di kita balak nga English. Oh. But pray for your boss. Oh. Pray for those in authority. Kasi ti apo kabsat, deti kapitan tayo diti barangay 4, nasayaat. Oo. Kahit na nga sa wen, digiti plano tayo, maawatan na. Oh, hindi ko namin kingkuha na kap. Deti building tayo kat ko one way ka deti street tayo. No entry ijay, dito lat pagsirkan kasi safety measure. Oh. Pastor, nagbi-meeting da kakabsat, di ko konsehalis ti barangay. In meeting da may sa Domingo, di ti may sa nagsasaritaan da. Kaya so nga dati no entry ijay, one way di da. Tanyo? Blessing! Kasi maawatan na, di kiti panggap tayo. See? So pray for government authorities. Number 3, pray for fellow saints. Fellow saints. Oh, datayo nga kakabsat. Diba? Sa lutsudet man kada kayo kakabsat. Sino ti adadda nga makaawat iti pamati tayo? Take ka pamatyan tayo, wano di kiti unbeliever. Sino ti adadda nga makaawat ti pamati tayo? Ala, di nga may kakabsat? Mas maawatan na kangata di unbeliever ta pamatim, wano mas maawatan na ka di kapamatsyam, deta pa nagserbim ti apo. See, so as brethren in the Lord, we understand each other's faith. Iso nga datayo ti dapat agkikin nararag iti tunggal maysa. We should be praying for each other. Ephesians 6:18, the Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. No saints ko na aming nga naisalakan. Datayo, hanga di kita'y santo nga natay deta. So we are not praying for the dead. No imawat ti apo kat natay, dadye langit tayo. Living saints, datayo deta kakabsat. Datayo ti agdama nga makidangdangadang, agserserbi ti apo, agis struggle kadigiti nga karit ti panagbiag as Christians. Let's pray for one another. Deti ti bagak kada kayo kakabsat. Napadasan yun dete, nalagip mo dete kabsat iti apo. Napadasan yun di jayan? Have you experienced that? Oo. Dete kung aglutluto ka, nalagip mo ni Brother Erwin. Sino kada kayo tinagpakalaglagip kan Brother Erwin no ka? Damo lang nakalagip kada kayo? Ay, Brother Erwin, awan sat nakalagip king kapi man. Adda talo. Addamot talo. Oh. Sa balinsat malagip yun kan Brother Erwin di kita jokes na. Hang kumala nga jokes ti malagip yun kan Brother Erwin. Malagip mo kuma. Ay, kumusta nga tan Brother Erwin? Amom no ape nga nalagip mo kakabsat? No kumakuna kuna tinain lubungan kat agpartaang kanyak kunada. Amoy tabalikas ng agpartaang. Agparik na. Nain lubungan. Ngam datayo kakabsat, haan nga ti agparik na uno agpartaang. No di kat ti apo in palagip na kakanyak. Ni apo Diyos tinang ipalagip no kaking ka ni Brother Erwin. So nga no, glutluto ka, Tita Teresa, nalagip mo ni Brother Erwin. Kunam no ka, Lord, api nga nalagip ko ni Brother Erwin. Baka da problema na ita. No hang kuman amo no anay nga problema na tulungam apo nga masulbar na ikam wisdom sa laknibam. Igagam apo. Mabaling nga dadigideg planot dagas kingkwana proteheram deta nga kapsat apo. In Jesus' name, amen. Oh, tata, malagip punto. Kumusta am to no Sunday? Brother Erwin, kumusta ka? Oh, perme, grabe nagadot problema kung magyaman at ti panangilasad ti apo. Brother, imparik na nakati apo kanyak. And I prayed for you. Kasta ti kwata yung nga Kristiyano, DJ pa nagkakabsatan tayo, kaslang kumano pamilya, DJ anak mo, di ba, agparik naging ka eh. Dakay nga nanang, adadeta motherly intuition nyo kastay. Am I right? Kaslang kumano ti anak yo, dati Pilipinas, alakat awan samot, ngam no ti anak mo, dati kuma Pilipinas, kat something is happening, agparik na. Apay nga tag, kiba-kiba. Akong kunam no ka, di ba? Dagay mapaspasama ka, DJ anak mo.
So kadatay nga Kristiyano, han nga dijay nga dete intuition no dikat Holy Spirit. Ipalagip na ka. At the times nga ti ipalagip na nga pastor. Kumusta nga tada pastor? Ay nalagip ko man adadat apari ita. Lord, salak ni bam. Mamin ano lang talumitim ka ibalikas mulat basit. Bendisyonam ka da pastor no dadasol winingan da. Sapay ko maapo ta makumbinsir da digiti tao apo. Amen. See? Nalagip ko man ni Preacher Glenn, apo, bendisyonam apo isuna, expose yun na ti trabaho, iso dagasawa, salak ni bang proteheram ida. Ay, nalagip ko man ni Brother Lawrence. Kumusta nga tan, Brother Lawrence? Brother Lawrence, are you there? Yeah, dadyan ni Brother Lawrence. Amen. Nalagip ko man ni Brother Lawrence. Brad, nalagip kayo, di preaching ko na eh. So, may the Lord bless you. Oh. See? Nalagip ko man ni Brother Erwin. Ikararag ko man. Nalagip ko man ni Kastoy. So, fellow saints. Number 4, pray for souls and fellow countrymen. Deto'y kakabsat. Hangkay kadiagsar din nga mangikararag kadagiti at dadtahaway nga masave dagiti hahawayanaw. Amen. Oh. Romans 10:1. Ni Apostol Pablo kunana, brethren, my heart's desire and prayer to God for Hawayanos is that they might be saved. Amen. Deta ti dapat kakabsat, personalize ang verse. My heart's desire and prayer to God for Hawayanos is that they might be saved. Alam nga Amerikanos, Hawayanos kakabsat, adot Pilipino, dita nga Hawayano. Amen? Amen. Oh. Apay, di yung kayat nga masave, di kita pa, da yung nga Pilipino nga Hawaiano, dagakabsat. Hello? Kahit yung ano saan? Amen. Amen. So you better pray. Apo kunam, kastiti prayer na deta. Usarem, deti church mi apo, nga agbalin nga instrument, ti panakaisalakan, digiti hahawayano, digiti agnanaed, iti daytoy nga estado. State of Hawaii. Dagitoy aggigyan diti Honolulu. Kasta kakabsat, amom no nagsagupsap, listen, amom no nagsinking ka, no dete, nagsagupsap ta panunot mo, dete, verse nga binasak, no mapang ka agubra ta Honolulu, magmagna ka, agkarkararag, kano kwayan ta dalanan. Apo, digiti agtrabaho iti dayti nga building, ma'am-amu, daga kuma. Kasjay, prayer walk. Ang kuna ibaga di kalman deta kakabsat. Nung kastatay kuma. Sino ka dagiti agubra kakabsat ta Honolulu? Amen. Awan? Oo. Amen. Amoy no apay nga Honolulu't na gana deta kakabsat. Natay nga min di asawa na ni. Honolula, di asawa na. Magbagnaga kuma. Malabsam di kita opisina. Apo, danto kumalawaya nga malukatan ti ridaw, di gito ikot may kasabamot ti ibanghelyo kadakwada. Amen? Numapang kayan tamol. Basit sa mo ti mapantamol. Aduman lang, basit. Sumrug kayan tamol. Siyempre, di panunot mo as a person, adakayat mo agatangan. But as a Christian, kunam Lord, nakatado nga Pilipino dito eh. Amom no, kasi di panunot mo kakabsat, you will always bring a gospel tracts. Kasi at the heart mo para ti salvation ti souls eh. Di ba? Mapangkayan tamol. Karkararag ka. Amom no, karkararag ka, iturong na kanto mo ti Apo. Pag amuam ta, gumatgatang ka kuma, mga ala ka, DJ shoppingam, dan nakaabay mo Pilipino, inisumam, di ba? Hay, kunang kanya na. Kadjay pusom kat ti prayer mo kot, adda ko masave ko man, digit yung umay timol. Hi, hello, kunanaking ka. Taga ano ka, Jay Pilipinas, kumadre, ay gayem. Taga Jay Bacaraat. Talaga, taga Bacaraat mo. Diyan na Jay Bacaraat. Jay Buyon. Kasta. Sino ka bagyaman at tapiledon? Ang kang kamantibas basaam. I'm a member of HBBC. Talaga? Uray syakit Kristiyana kem na bayagang hanap na pan church san. Talaga? Ag-join kan to. Alisto tayo nga umado kakabsat no, dakas ta nga puso kan panunod tayo. Amen. But it all begins with prayer. Amen. Hangkay nga dumakkel kakabsat no hanyo aramidin deta. Rugyan yo't agkararagan.
Amen. So asak no apang kam apari ag drive back. Apo bendisyon nam ti papamit apari. Prayerful na ta di puso. Kaya di biyernes, kita nyo prayerful at apo usarendak ditoy. Napanak gimatang kakabsat ti sa nga balde nga pinta. Kat nairana nga DJ makimbagi di lamber. May isa kadaklan nga lamber kan hardware ti apari. At dadjay kakabsat. So inassume ko nga isuna because boss ti tawag da amin eh. Boss ko na da kanyana. So hindi nakagata nga kon. Napanak na ngalat daily bread di luganen. Pinalipitak ti gospel tracks. At kunak kingkuana, Sir, good morning. I'm Reverend Cadilinya. I would like to give you a compliment from Hosanna Bible Baptist Church. Takabakarak, sir. Ay, kasta pasto. Nagadayot naggapan nyo. When? May kami to, may maidanon ti sa utiya po kada kayo. This is our personal gift to you. Permit yaman na kakabsat. Arat na ganyo, kunat. Mike Chua. Adot kabagyan nyo nga taga-batak. Adot Chua di batak. Kunak kanya na. And then, nagsubliak, inikak digiti sekretaryo na. That gave me an idea. Muyo, agsublikam di apari. We are going to bring dozens of daily bread. In kami kadigiti amin na bangko. Kat kasarita mi digiti manager. Ikami ida iti gospel track sami i-pray over. Ikararag yun deta kakabsat. Deta sa nga gasot nga ibuno may nga gospel tracks, uray sa nga puno lang kakabsat, iti agbati nga bunga. Dakala blessing. Amen. But it only starts with prayer. See how powerful prayer is. So ako nam apo, bendisyonam, dito pagubraat, at ako mamaging bunga na, di kiti malabsam. Bapang ka di parking, nagadunga luga na po, nagadunga tao ti Hawaii. Malabsam DJ Waikiki Beach. Po, nagadugit di nga taod to yun po. Ikararag ko po, taado ko matmasave dito eh. Di kita malabsam nga apartment nga nagkakaado. Mapangkata Jollibee, mapangkata Maxes, mapangka dita Pacific, mapangka ka di kita amin na street, agdi-drive ka. Po, will you do that kakabsat? Amom na aramidin nyo deta, heaven will work on earth. Niya po Diyos agtrabaho kakabsat, kadim lang amo. Ure ham mga sikat maka-witness, ure ham mga sikat maka-awis, dagiti ag-join. Ngem amom nga may saka nga nakipagkarkararag. Amen. Iso nga no, adda mainayon, adan tumang bisita tayo, nakaragragsak ka anat ko na. Adda pasit ko di jay, tasyak kat nagkarkararag. Ayan, Tita Teresa, Tito Moises, Tita Maui, ikarkararag yulata. Apo Diyos, dito yung Maui, adokumati, may yaser mi, adada ko masave ko madagiti tao dito. Amen. Amen. Dito Big Island, just pray kakabsat. Ituloy tayo ito maminsan. Amen ba? Lord, thank you so much. Dagkalabanag deto'y sayangkat nga programa kada kami ita. Intercessory Prayer Ministry. Di pa nang ikarkararag kadagiti at adipen mo, dagiti government authorities, our fellow saints, and the souls of our fellow countrymen. I pray, dear Lord, nga digito'y kakabsat, HBBC Hawaii. Ikaso da apong ikararag, di pa nakaisalakan, digiti pa dadangad da Hawaii. Kaya tagpaiso apo, gano sumrek dati mo, adot tao nga makita dagat apo kunada, at dada kuma, maranak nga tattao nga mabaling ko nga awisen. And I'm sure if they are that prayerful, sigurado apo Diyos, nga pagbungaem, digiti nga panggep. Lord, bless Preacher Glenn, Bernadette, Sandro, the men in the church, all the members, ijay Waho, ijay Maui, kan ijay Big Island. Sabi ko mata, palawaem deti nga trabahom ti Hawaii, ket uray digiti daddo mga isla ti Hawaii, at dadan tumot agbali na bungbunga na po Diyos. In Jesus' name we pray. All of God's people say,